Shoshi nainu oshi wamashi it's breathable kashipa me shiri na wana yami mashi ngokana nispelanga mwashi na kuyatatavikana okushanu imboka mbarashi mbalo nokudara and I'm just editing my video njo yokuyata tohoroko vanu and I can see kushavi mutu. Whenever you are just going to watch this video, make sure you just watch the part 1 of it. Kokusha understand and this is the second part of it. Pumia tata and pumbara mekondo pumbaritho vinavi he okuda kokora from beginning up to pumbaye neno ku explain. Pumbaye neno kutwapwa vihe very more previous videos. So just press up here and then ukatara video njo so that you can just have a clue of everything. Vaelina man othurunga okushame patoka sharinga kombandambane mba so omundu shimwe yatato shari amipo batitipu meshosha momuno mwana omeutukitho mahina njori shima iyapo ka vimbo ekuramisa etanaur ero ombade ehamitho ombade yatatarukwa meho utana urambo onaneka ithoku homoka kokusho uruthepa ndoruka endere kum explanation on ditinji meshiwa oshari shanje shoshi okusho shari shinu mbapata nona muspela omokotomo and then penje opomba oshari shi penje tatema hode me opomba uhame pato mipambo mbyo vivarimbyo unigavi me oshari pekoro maramba pata nona nspela hiatat me ptono ko mipambo namba nona pata kumwe oshari pekoro me hepoku haka pombanda memura himbara mekondo kushambe pethiri role kalesa ambano muntu mena kandisana ke mama ke utuka moruve no maraya apeno umba kuitho mena shahinao baloka hiba ngokuitho mipambo byanjene okushambishitane ndona kokasiza kakongotwe ngo shikoro mbo shobene bidiro bikoho imba meho kwete urimba mbuto hena dhovaluka ngunda urimbo shitamba shokuri honga okusho zigzag ayenjo shimotononu uthokutone no kudako shikoro kothokutone na kombande rapi yeah beta mutu no meta tetambo on design anje yetambo ino W metambo okusha hime utukitho nane anje me utukitha mbo uriri ngandu pupandere honganjo ndenga like the inner ovi mape munikashi muno vipo nambono mbo penimbo mba rombade yanjo mwana mbimwe muraere uriri hamitho mbade tana urona nengunda airimo kotona nekaitho kuhomoka continue ngandu shimbia pohonga mbeni mba pohonga njo W mamshosho W mokoto ino honga nenu mumunu na mekonjitho kuhamitho nane mokoto hamitho nane yanje mokoto etanaura endera pindimi atata onanenjwa irina mokoto and then hamitho mbade rukwa osho kuhamitho mbade ekaenda ko murungu okusha kwambo shimwe kuyatata ngunda uhia shimwe kutanaura ufokwe kunyeta no kashiskela menene oshita no shiskela kunyeta nyeta ko ushashwa tanaura erapiriria rihite ongarate ririria njo shape ipite na ufokwe kunyeta ngunda uhata naura hiwazo no kuyatata mbori mo tende no shiskelo tenda ne ngondroka shinene mpodho vimbona kwambo kutinyuna oshari ashi tambo aliri angoro ndino ntapele metambo etako any details you want to add on
Pena hii. So we're gonna see the whole design. Kumbundato himayonda yurongana marambino hange. Ime hako kapisangano. Ukakukeda kumbande verimbo. Okuyenda koshituve. Okusha mbapata naona nespela. Miya data and then. Tukotoka ruko. Sharisha nyamba pata kumwe. Ojo shinashimishiti menyo makwapa munda na munda menyo kwa popo mbona somewhere here meka mbura po upuna uthera mukoto kudona mu upuna uthera momo yane munda na munda upa mitho shari me kuyenjo shipa ko shari batwa ko upuna uthera munda na munda mbona mbwine okushita kusha meho kwapa pe hapitera piri mweri pita menyo kwapa mbane ipo no usha wakati to shari no shinga mashi kotombo braka pai halu muhungana wakasho shoshi na inu oshi wa mashi it's breathable kashipa me shiri na wana yami mashi ngokana nispelanga muwashi na kuyatata vikana okushanu imboka mbarashi mbago nokudara njemba undurire mba herura meherura aingipo apeha karo kambara kasho meherura amwarire koka kwa muritono mutono mutima okambra amatuka herura ke imukoto okushosharishi ashikarane mimbino hange mosharishi bino hange ngwa iwe bitu ina iwe kujina jiri mumurungu wanje po jiri okay imetarana okanango kau kashitishi muna ugeri petenu pothikeri nawa shiwa kaera nenu rinai ovando sistaha amimbiri hongo kuya tata yoreka na korive oshina shihenu shiwa tato vinavyo embiwa tatanu dharauri. Feel proud of your work. Kushavya dhundaka po vya henda manu dhara oshina shionu shiwa uro proud ano shina shiwa unguranu shikupo matha kusha ukonjo ku continue kuunguranga ndu shiwa rire more kind of perfect ngahino hishe now nambane nemnu gambe yashito ya haro mistake apona porive ombanda njwa kondo muni kusha kona kuenda kwarwe dhara uri anda epo ngandauri sheri kusha yari ronde dhara uri iperendo mbiwa hama kombando shihaveru sheri kusha yari ro thupi dhara uri iperendo mbiwa hama ombando yue muri hongonu nambanonu o mistake aihenji muna yene mugusha wa mundu puateko mutatekere mbore viatatwa na uri mwana mekonjo tamia tata hepo napo tabo poruvede mia tatrenu okukonjerambo vantu vanjenga tukonje tukaende ko murungu vino viwakavidhumika viungura meuvari mwe yatatezo mbanda twende ko murunguri like momu no imshangunda maishiti vinambinu imbimi bihina kubangambi osha binasha maishiti na imeto no mokanake mwerko
Bongo kudenga shimbara mbadara kusha kwa dino vi me para kuri yanga no matha kuhara biengo kusho kuko kupa menuri olesa ito kupa makomko ganje himbadara but breathable mene no kuhutorukete oshamba pata kumweto pata kumwe pata kumongondroka ngunda mbihi atata okusha omapatero shituve okay me atata kwambe mu explain nini nakudhora